Halo. Tu ma tu pakate lo masela ka dui. Kan ni lai mi, kan ni chin mi alai chen kan pu kan pa isin mo, kan nu kan pa le kan nak kum upade ule. Tu lai sani tu tang tra sim tu kan evangelist Paul isi khalin inzir insim in kai hoiran laki thil pakatu copy hol thola a hin. Merakatla chon an ma rau ri an tonte mi thu mangin in for fiali. Keila kum chu sa thla ka chami ka copy ding thi tha te ka nga mai zau nik nan mo lo mo tui ka chomi ka khami he mo ka nu pi ka pasal he kha ka chami chu ti chun thil rem chang se tin ka para a thleng mai anti te ti khanin thuan sim chau kha vek pol kha ka pom the ka ho chun copy thola khala thil jeng tin ki ma tha cham na kan jeng ki ma thi thai kau ti mi kal he ka zum mi ka pom mi khala si kau kema bul pak thola ka van lo ru ave dingi kha ka cham lo si che lo pi kai tla mo kha cham lo na si che lo ding nang khal asinan mi thai tok suan kan mai lam ranga kan copy ding dilin mo kan copy ding ranga mo thla kan chat mi kai tla chu thungai te tia ta chun amin sa ro ri in an min sa ro ri in thla ka cham chan hi atam ni tok zo asinan ane ti ka ton mi chu mo kan theno le sal thau thin lung ke koi te koi in tik chu chan ka mang le sal thau i chu ronga hi vek thil hi kan copy ding o mang tok kan para a thlen thri lo ronga ha mo kan thla cham dan hi adik lo ronga ha mo chiting kai ka ti thau copy hol thu lai tha te bon ro ti ka chu be don thak tak chu si hi